Kabalang Catholic jangka Cathedral Parish la infra menta kasngi kalapelong ya kajikpet khu ya kaying mani na kabenta kajikpet kre ya kalingku dapshis nem kajingklat no jang Reverend Archbishop Dominic Jalala kasngi ubalaklat no house nem baladap ha California USA na kajingitungku kali habaya kren bat kilat pathai khubor ufada pas kalingdo ula ong baya kani kajipet khu ya kaying mani lapel nong rengkat bada kajingis nok tilang bat ka professional sanitization service balai thu ru bakani kajingya dai khnyang jimpang balale da kani ka kenhun kanne hadu khandai pusngil der lingba kajing pendat kami ki dawai bari kor bathamai haba kali halor kajing dap snem wa Archbishop Dominic Jala ufada pas kalingdo ula ong ba men step hakapor khandai shiteng kandon kajing la niam ka bakar pangtang na kabenta ki ba sakhos ngubha iki bhaing ba sem jong Archbishop badi ki palok parjor ki baya jan baru Archbishop hakapor ar bajemensingi kandon kajing pliyo madur jong Archbishop hapalawi gemi hamaulai bat hakapor san shiteng janmiet kandon kajing la niam na kabenta ki pat ba tang hapo saus pangun tip hadu katno katlong sisya di mentang akwat ngawer ya ki perlok let them explain in English how it takes place that 90 days it could last so that we can also endorse this company to other groups also because we need to take all the possible help of modern technologies and modern medicines to eradicate or to prevent ourselves from this coronavirus. So I invite the group to please clarify us. My name is Vishal Biswa. I'm the project manager for this Bubble project in Safety First Meva Enterprise. Now I'd like to explain you what is this technology. The technology is based on what we know as retentive sealant technology and protect our beautiful church from this virus and causing the pandemic. And yes, of course, people who are visiting it, they no need to worry because the church is now safe for next 90 days. That is very important. Yes. People who visit here, especially to come to worship here, they don't need to be worried because for the next 90 days they are safe. And not because it is beautiful, but because it is safe. Okay. Somebody can as well be very beautiful, but cannot be very nasty. So what is important is because it is safe, and we thank the Safety First group who has come to do this sanitization, and I invite you the people to go inside the church and see how they do. Please, and thank you the whole group, everyone. May the God Lord bless you. Thank you. This we can get from the bazaar. All this we can get from the bazaar, but it seems this one is not true. Hey, Gautam, where does the bring the certificate? आराम से वेस्ट मत कर
Kedai kin Asia kani kijing don ya kani ka pandemic hapo ka state kucungi haka perteh berkawai kala khanglat ingi ban pendep ya kijing penan buram ki bangila angnut borok shikata haka bede bat penan buram ya kijing dap sisnem kente jong u Archbishop Dominic Jala unang syarai bi jungi ubala khlat no mensyam snem haka Shipau Tarik haka California USA haka accident but nakini daw ngi have limit ya ka yakinang wan ban shim ya kani kajing penan buram ya Archbishop ki babon ngi don kajing pen krek kerlong kham tam kajing pediang ya ki reuniam ya ki bishop bad ya ki reuniam bar khoj bad kata kalong hakapor khandai siteng la shai step ni sadon ka mas ke bakerpang ya ki ya Archbishop apo i meneba akaba ki padar ki bishop ki padar bad ki sister ki bala invite wadi kitu rungi hab invite namar ka i managing katap kala man ngiam tang hadu sauspa di ala shai step sadon ka mas ke bakerpang daga benta tang hiruniam barki bahiyang se mo barki bahiyang se barki close associate jong Archbishop tenrei hakapor hadin ka mas pat ka sadon ka jing le buram ka bakerpang hapo ka tu mga jaka atep jungi bat hakaba ki bishop bat ki reuniam ki sadon lang tu kamdam ki bahiyang sem bat ngasuk tu hakapor arbaci nakalang ki bahiyang sem ki khot yangi naga benta ka jing unveil ya tau basmo ya gadur jong Archbishop ka kilabu haka pelau yin jongki kata kada gina ka ying sem bangirung ya don betalang katukane ki bala ki lakhot di hakapor san siteng jan miet pat nagaliang jong ki pa jong blay ni aila ki bakin wan naga benta ka mas bukhoi ya ka bangilaban pengiam lesi kumba san spangut hang ni po ka yimani ba bada po hall jingi masispa banda put arta di protocols jong government di kani kalong ka jipudan buram jagi pa jong ublay pan bat kasngi ublay khat way tarik kasolong barok ki kajing penkrek ka bangilaya don kajing yalang man kani gi pada man laga parish ka don laga jong kajing le buram ha ka baki mas bar khoi king long na ka bata bat penan buram ya Archbishop i jungi ti nakaliang jong kadai sesu kita pen me art liki kot away ka kot ka bede pang kajing em jong Archbishop ya ka ba tho da ki breu ki batip hash pang jong bat ka way ka pictorial souvenir ya ka ba ki breu ki laban ra che ying sem yuki ban persak kan mau ya kani kajing dam sisnem te kata kani kajing khanglan no jong kajing hab limit ya ki jing nongwan ka penlong ingi le se bangin susi bangin namla ban le ya kata kajing le buram ko bangi de ban le hagi por basuk pasai den rei ngatrai kala biang hi kumta ya ka ba ki pai chu blay kamtam kin yes not mensim ke ka bangi ya ka mas ka ba kana siteng bat ka mas ka ba san siteng jenmit la shai get sai live haka YouTube bat kum juru bat kani ki kani ka cable TV ti ki pai chu blay ngatrai kinam du hadu kata-kata na ya kani ka chile niam bat putan purong Naparinggi. Siya bro, kumangas nga mata bon dan kibisya kibalayo coronavirus ro. Denre kiba kibenuhan imat kinam palat ya kan yongut. Wala kita hadu khasan gut mo. Pero kapal khasan gut kita berita bisya bro. Denre kinong wan te ngatrai kinam palat ya kan yongut. Pada wat kita kan yongut mo buntip mo. Let's say don na juki don lagi jong restrictions ya kebalik sekinam lakuan. Okay, mana ban long main selebon mas ko insta. Lang maklau de bishop jong kakahoti mulishara. John mulishara ban long. Mulishara. But ngi don yo bishop Victor chingi. Okay, the father pindah masih tu ini apa dia ban kecuali kreat lopi nak kental lopi koi yang mana pada nak kental itu bukan kental saya kesini dengan Archbishop.
tu sih ke dia akan beri yang jepun Oh, kani ngila le ke sanitization brush kata hak bagi syuai de ketuga le air tu ka fume ki mo hawa ki peniap ki yang ngila le arsin laisin brush kata dan rei kani ka teknologi ka wan ki ba ka don ka rukom ka batmai hak ba ki pen khu ka flooring ya ka flooring hak ba hang tu la ban ong ki bu da kata chemical ka bolong kum ki spikes ti ki bolong kum ki spikes ki bolong positif ki ban atrak ya kini ki virus ki bolong negatif ki tanang tu bat ha por begitan ki long ki dung ki penpai ki disintegrate ya kini ki spikes te katu idea ka bang sutenar ka bagi batai nga te na gani daw nga shim ya kani ka jing kani ka ya kani ka sanitization baki ong kan ne habu kan pusngi te nga ngai skem bakat long kumtahan rei wala ta kataru nakapor syapor ngin hable hi kani ka sanitization da kani ka fume da kani air tu ban peniap ikinyang te ngatrai ngai skem ba da kani ka new technology ngila hi banile persyaan maki bawan hari maniru kemut ki ong bala da don kanap deng kita ki virus kemut kini ki spice kita ni kita bar ki disintegrate hi dia kata kalau ngwe ka consolation ken bangi kani ka science technology ka aingi te teng ban ngai ru so jenjar ban ngai tamba haba ki ong kumta baka long kolong tati ni hap sungai bat da ka jinge jingi kalong re kamut ban ong mangin light na ka deng mas lene ngin light na ka ban khoi ki jat ne ban pan khoi ki ti da ka ngi ka tar ngi labu ki facilities par khoi te da ka bak shudon da kata ka sente sai ka flooring bat ka jing pen klanya flooring bakan tan ki ti ayu kam biang re ngi don kam hi kata ka jing deng ka mas bang idot po imani bat ngi don kam ye ka na ka jimper khu ki kiti da ka lene da ka sanitizer ka bangi labu bat kumju ya ka food sanitizing. Okay, let's say mulumala ka no e ka jimlo ako beri yang khod. Hoi kila estimate nama kila ikani hakar kom square foot hi aku malai pia ai mat square foot Okay. te kani ka yumane jungi menta kala poi hadu ki henry pho hajar tam kani ka yumane bat ka sakristi jungi ka dor por khoi la theo ka square foot jungi ka yumane ba te kala poi pala di ka henry pho hajar Kadang kamu kedor kadang semua ka aram than ne kadang long. Ki ong bagi sai concession ya kay mani terhadu karno kini susun ay ngam tip show ten rei kalong ba kata ka rate kataru ka de ka residential nomor kidon ka residential but commercial khamrem suju te kata bu ong ingahan rupu tam bolak hen mot ka de ka residential tili se lo susun ay say kaying blay tila si mauru falai tanak coronavirus strike. Sorry, kami sibuk.